لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تتأب أصلا في مدى الزمن لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تتأب أصلا في مدى الزمن Nabi hantomna melumpa malam uros lama-lama mesemengem Nabi pihtan niba zaman sepanjang masa Nabi hantom nemelumpa malam uros lama-lama mesemengem Nabi pitan niba zaman sepanjang masa minhu dawabu falam tarubu wa ma waqa'at zubabatun abadam fi jismihil hasani binatang lenantom jiplung jimete mengen saidina lalat jamok pihantom roh niba tubuh yang mulia bi khalfihi ka'amanin ru'yatun sabatat wa la yura atru bawlim minhu fi alani kengali kedenekalan hana tesamba maulana netoi bekasan tan wajib taulan tak percaya wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradillahu fi syamsi zufatani hati Nabi hantam tengat yang na tepit si dua mata watena dalam urang hirin lana takalan rupa kalfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya zabi mutatani wa tandulang kawala manyabau di maulana wa tandulang kawala manyang bango di maulana yo wiladangan menigan kalekhatan yo masana yo wiladangan menigan kalekhatan yo masana
hazil khassais fafadha takun amina min syarri nari wa suraqi wa min mihani min syarri nari wa suraqi wa min mihani yang siplonya sifat Nabi wajib turi. Hai saudara yang siplonya sifat Nabi wajib turi. Hai saudara sayang hafal yang siplonya tutong karam Tuhan pelarang. Sayang hafal yang siplonya tutong karam Allah pelarang. Masaban lahi ya Rasulullah nejab tawaf Ka'bah mulia Abdul Muttalib pelingkang Ka'bah neken di baba salla alaika Abdul Muttalib pelingkang Ka'bah neken di baba salla alaika